Пайгамбарыбыз мындай дейт: ким жакшылап даарат алып, андан кийин шахадат келимесин айтса, ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла ва ашхаду анна Muhammadan abduhu ve rasulü dese, beyiştin 8 eşigi teң açılат. Кайсынысынан кааласа кирсин dedi. Демек, даарат алгандан кийин шахадат келимесин айтыш керек экен. Даарат алгандан кийин эмне кылыш керек? Даарат алып бүттүңүз да. Эми даарат алып бүткөндөн кийин шахадат келимеси. Ашхаду ан ла айтайлычы? Ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла ва ашхаду анна Muhammadan abduhu ve rasulü. Bitti. Mınaki şu şahadat kelimeni daarat alıp бүткөндөн кийин айтыш керек. Bu айтканда сизге эмне болот? Бейиштин 8 эшиги ачылат. Бейиштин канча эшиги ачылат? 8 эшиги ачылат. Кайсынысынан кааласа кирсин деди мына. Умар разияллаху анху пайгамбарыбыздан ушул айтканын уккан экен. Бул кайсы хадисте келип атат? Müslim'de geliyor tat, Abu Davud'da geliyor tat, Tirmizi'de geliyor tat, İbn-i Majah'da geliyor tat. Aytıp жүрөбүз inşallah. Gün sayın 5 yolu, gede andan az, gede andan көп daarat alıp alabыз. Biro daarat algan sayın unutpаңыз. Сразу шахадат айтыңыз. Daarat algan sayın негине? Бул сүннөт дагы, пайгамбарыбыз аткарганын биз да аткарабыз. Экинчиден пайдасы эмне? Машаалла, мынакей 5-тин 8 эшиги сизге ачык. Ушуну бардык мусулмандарды билбегендерге үйрөтүп коелу. Bilgenlerge eskертип коелу. Кээде билип деле унутуп калып айтпай коет да. Ошону кичине даарат алгандан кийин үнүңүздү чыгарып койсоңуз, ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла. Жаныңыздагыларга да эстеп калат да. Тамак жегенде өзү бисмилла деп жеш керек. Бисмилланы айткан сүннөт, бирок үндү чыгарып айткан мустахаб. Ал өзүнчө. Эмне үчүн? Дасторконго отургандар анча-мынчасы дүйнө менен алек болуп, бисмилласы жок эле баштап калышы мүмкүн да. Sizde uğa kalıp, Bismillah iç gerek de ondan. Siz onlarga bir sebepçi olup kalasız. Biri kişine kaygıda, biri kursançılıkta, biri dağı bir gaflette, bir kaparlıkta, oşularga estetiği üretinde ündü çağırıp koyuş gerek. Atak içinizde Bismillahirrahmanirrahim deseniz yetişti öyle. Ündü içinizden aytsanız da, sırtınızdan aytsanız da sünnet. Bırak sünnet köp. Plus mustahabı koşulap kanday, başkalarga dağı siz inşallah ügütlep, olsa oşularga estetik koyarsınız. Kudum ошондой эле шахадат келимеси дагы мисалы жалпы мындай даарат алган жерлерде анча-мынчалар унутуп калат да. Ошого үндү чыгарып койсоңуз, кичине көтөрүп, өтө каты кыйкырбак анан тополоң чыгат. Эмне? Ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла ва ашхаду анна Muhammadan abduhu ва расул. Бүттү. Буга эмне болот экен? Айтып коюңуз, ушуну айтып койгула, 8 эшик ачылды деп жатат.